Jadi di son rodo hami dengan sabungat ta estem dos roha ima na mga dupi go kodo juju muna ina malas roha ita ibu sa tikyon ima di pesta pamasumasuan do adat ni anak kota. Jadi saya datang yang nami tu mau tu hita salukna terlumui ma tulay nami itu nami ya itu ya siregar doau. Kala si parang no tu memang siregar doau. Jadi tuho itu dah si gawe parumen dapur cuma ho. Ijo le sima tua muda. Unang gawe maila weamu. Ro cerita baru itu mi kedua enna tong dak tabu. Dah itu dah hasiat dah. Nah, ya sa lasrohan nami tong dah ba kadang sahu tabe. Lasrohan ilai nami ando itu nami on tabanya kapasu-pasu ma gawe sira ma itu ku ditong-tongan keluarga sini tong ada. Unang gawe si hatao dah ba. Ete. Jadi nakaning mungkin ngagudangi bagi kamu mungkin tiki jamitan di dita ima bek kamu nagabi jamitan na bangulu di tong-tongan ni keluarga songoni mari mangi kamu asa toksa dah kamu dinamulai di bagas tikyon di parumah tanggaon sahat tu na diliti ador muna kamu haduan lai itu dah. Jadi molotuk pin ada bengkok kamu tinggalan non dapat tok kamu hami pungat ta istem dos roha ay nga dua sudah istem dos roha on hamu nama nagabi na poson non molo tinggal di bengkong dua dah. Jadi ima jo songon hata sautik hata sian. Jadi di son le tung omah ro ni pungat tanai di lasmar hatta di tung di somma pasaton nami songon sidalien tangan nami majalak kamu ima pasahaton dalan anggar dasar pungat ta jurang ma nilai neber kamu ido narak mau tu sulit isi di senggi ma olah ditangi yang nami haro nami son nai kita bawa anang akapasu-pasu di tengah-tengah ni keluarga mu tuarina mangi muse bawang lihat ma